rompe negro. Tá fáilte romh go Buenos Aires in Argentín. Bhí mé mo chónaí an seair feadh cúpla seachtain agus hin méid tango a ólam. La playa de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Bhí mo bhúntear María José ag tuairt ceachtain na príomhaide dúí agus mar sin bhí me ábalta a lean fólam i mbeag an ama. En realidad el tango no comenzó solamente en Buenos Aires, sino el tango nació en Uruguay y en Argentina. En el tango tenemos 3 o 2 minutos de abrazo entre personas de cualquier lugar, de cualquier clase social que nunca se vieron. An cean is deacra na fólam faoi thráú. Caitheann an fear gach rud a chur in úl lena chorp uachtar, agus mar sin is féidir leis an bhean bogu sa tro ceart. Ní raibh sé éasca mar níor bhog mé ach mo thosa ar dús. Bueno, necesito más precisión, más energía. Ach, thuair María José lom go n-éirí mé. 1, 2, 3, piso y vuelvo. Nuair bhí mé ré, dóla mé céimeanna níos simúla. 1, 2. Ní longas an tanamatá ar na halaí na ringtar. Bíonn gach 6 daoine an, na sanolaí agus na tosíthirí. Agus bíonn ceachtain na grúpaí an. Bhí sé aontacht nuair chláart mé an. D'fharc mé ar na ring cóireáilte agus méid smaoinú gur féidir lom ring mar sin lebra éigean. San idirlinn lean mé le mo cheachtain na príomhaidethe agus bhreá mé go raibh méid dul i bhus. Nuair a rink mé ag mo mílonga dearna, cheap mé go raibh lean fólama agam. Tús mai a róise agus tá súlagam gur lean mé le mólam I ddír eile. Entonces creo que nosotros empezamos por el primer paso. Todo lo que continúes aprendiendo, porque hoy en día se puede aprender tango en cualquier lugar del mundo. Pues muchísimas gracias. Bueno, un beso.